Today, the 31st of March 2026, is a very auspicious day for us, for the people of Sikkim, and especially for the people of India. It's the first time His Holiness the Dalai Lama came to India. Chinda sumbe tse sumju soji teshin nganzo denjong mimang tang lakbar du gyagar mimang yongi che du tashik be nimoshik chagi yobare konsa kyamgyo chenpo cho gyagar gi sado du shab cha ne nganzo denjong mimang tang gyagar mimang yong la gayo be tuisan shik la ngunzin shushin yue la tari ngarang ngwe su konsa kyamgyo chenpo cho ki kuyu tse dinda debe kubar temdun unje shu gyu kogab to bate Keba sambo shikla ngunzin shushin yopa nga de trezo ki tumi barpongpa dele namye la ki heshiya rangwaan luntin kaan la song chung. Chilo chikdong gubja ngabju nga gui lor gyamar ki pyosa yongzo zensong chegab lo te chinda sunbe tse chubdun yin chino konsa kiamgyun chenpo choo ki uyube kugor lhenge pyo chona sa gui gyu zenjo do chibgyur kating kyang de chinda sunbe tse somjo soje yin Arunachal nga de nang chabe pakwe sanjam Kenzam manir shapsor dewar khunan zebarten pyogi logyu chu tuji nenga chembushik chagi yobare. Our Honorable Chief Minister, our Prem Singh Tamang Sahab, he has been always been taking blessing from His Holiness. Mazo tenjong mimang pechewa chulu gichane nangba indu manzo konsa choni chere siki namdu kungwe su jomba shikla ngunjin ta teba chechik du shushin ye konsa chodan tenjong mimang par gi dewani mixe ta chachen shikre ngade chige blunjin kusha Prem Singh Tamang chogi ube tenjong mimang chame kongi shenje ta chinlab shuje sugar daram salar char shin ye la nge tenjong mimang yongi chap shute konsa kyamgyo chimbu chola tukji che shushin ye ba kongi dejo nang song pyo gyagab da pyo mi che du ta kap tu tu ne zu samba kyo chi re te ine ta chi yong gi ta de be gi ta nga zo chenjo na lo gyarum che chip yu nang che ni ta chi ge gyarum be che gi ta kalop rimba mangbu chi pe yor mixe gi ta chi ge cham ning je wa ene chi ge mi la khande se ta chi cham ning je che gu ge me di gi ta lab cha di samlin nya lo la tin de mangbu chi khyap cha ni ta de cha li ya ene samlin na lo li ya ene yudu kha gi en mina thakje re shung re en mima changme gi ta gyarmu che gi ta chamje gi ta lopso dilia pe khe chimbo chi che ne ani thingsa zambling de chi zo thupu indu sa ne thande thuzu dindel ya ta gyarmu che gi labja de pe hal lebe gi ta che ga pen tobo dinde ju du ya ding an zo phemi changme gi ta gyarmu che ani che ga dinde che gi ta zambling na lo la ni me Gese tabu dus khyap de gyo dilia ngaran chu phemi ngone ya che ga gazu chi gwa che ga It marks a historic day for the relation between Tibet and India and also Sikkim. Chinda sumbe tse sumju soji teshin phagbe ni gi delam to logyu ranshin dembe nimo keje shik chagi yoba mase khonsa choda denjong par gi delam to la yang nimo keje shik chagi yoba re khang ishu na khong phe samashor khong chilu chikdong gup jangab jung hatu lor denjong na shapsor kading kyana je yoba re dilo khong kungda gupchu la phebe ku thungar la khong kugam seda tha kuje yurin tembe mendun shushin ye che songchung जुन प्रकारले उहाँले विश्वमा शान्तिका लागि अनि आध्यात्मिक चेतनाका लागि konsa kyamgyo chumbu choki kuzer hibor zamling shite tang chulu tundi gi chetu labjeng gi zeba kyangnan ze yoba nangshin kebu shen su shigne kyang nang tupdab meba shigi intu ngoyran chokba shigi chongmi tang gyagar yumi shigi imbe channe kongla gyagar chimang ki chedo sengta Bharat Ratna bulam shu goba gyagar shungla bugu shushin yoba kongi songchung konsa kyamgyo chumbu chok zenju du chibgyur zegab gyagar sado du shab chagyu thoma gyagar dan pyogi sanjam sagu kenzek mani tang tene jimi tang tawang tang bomdilla tang kelong saji gu zenju du pheb yobare konsa kyamgyu chumbu cho zenju du phebgab ki pheblam tang shuksha zeyu gi sajik theda logyu rangshin demba tang lakbar du nangbe yumi chor ne sajin shig yimbar ngunjin shugi yobe tho Arunachal ngade shungcho ne kyang konsa chogi tsene jede ki nagze gi drilam tang kende naso dembe kemyo tse shik sagya nangyu lecha shik dromyu yimbare